Bok, ja sam Korana i dobrodošli na moj YouTube kanal. Danas se bavimo sa mojim paletama sjenila kojih ima gomila. Iskreno nisam ni mislila da ih imam toliko jer naravno ne koristim ih sve. Tako da ako te interesira što imam u svojoj kolekciji, a vjeruj mi, podijelila sam čudesa. Znači ovo je ono best of the best. Tako da ako te interesira nastavi gledat. Prije toga te molim da se subscribeš na moj YouTube kanal, znači zvonci i naravno dodaš me na mom Instagram accountu. Ako ti nešto izgleda drugačije, to je zato što je. Malo sam bila missing in action i na Instagramu i na YouTubeu jer sam se selila. I još uvijek nekako se sve vrti oko toga. Tako da je ovo jedan od novih kutaka na kojem ćemo se gledat, koji zapravo izgleda dosta slično, ali I'm fine with that. Zašto palete? Imam feeling da vole ljudi gledat kolekciju make-upa i znam da bi mene od prije svega ostalog možda interesiralo vidjeti palete, čisto zato što su tako upadljivi i upečatljivi komadi. Nisu nužno ni praktični, ni dnevni odabir, ali kaj ja znam, lijepo je vidjeti lijepu paletu, pogotovo ako je tipa limited edition, ako se više ne prodaje, nekakve takve cake, meni je to uvijek zanimljivo gledat. Tako da eto, nadam se da će tebi biti zanimljivo ovo gledat. Palete su veliki miks svega. Neke fakat nisam stavila na oči doslovno godinama, ali ih ne bacam iz nekog razloga. Neke su full jeftine, neke su full skupe, neke sam dobila na poklon, neke sam sama kupila, ali već to što sam ih zadržala znači da nešto u njima ima. Inače, fakat nemam problem sa davanjem make-upa. Imam 100 puta se dogodilo da sam recimo nešto i recenzirala čak i za YouTube i onda da sam poklonila frendici, ne zato jer nije dovoljno dobra za mene, nego zato što znam da je vjerojatno neću koristiti, a super su sjenila, ili ako mi se uopće ne sviđa, možda će se njoj sviđat, itd. Tako da ne znam, krenut ćemo sad nekakvim random redoslijedom. Sve koje su i dalje u prodaju bit će naravno ispisane ispod videa na linku na direktnu kupnju. I to je to kaj mogu reći, ne znam. Prvo imamo Mischief Minx. Ovo je jedna od malih paletica koje su Meki izdali u seriji paleta. Svaka je inspirirana nečim drugim, odnosno konkretnije osobinama, koliko sam shvatila, jer ima princess, nešto vezano za nerdy, nešto vezano za rock, ovo ono. Mischief Minx je bila jedna od mojih favorita, definitivno. I znači riječ je o paleti sa 8 sjenila koje su različitih mekovih tekstura, tako da ona ima i mat, i satin, i glitter, i jedan highlighter koji je doduše meni malo pretaman. Ova paleta je ok, povremeno sam je koristila, nisam je baš puno koristila. Ako moram dati ocjenu, dala bi joj 4, znači nije da me brutalno oduševila, ali opet mislim da ima fakat dobrih sjenila unutra. Općenito mislim da su cjenovno dosta pristupačne za Mac ove palete i dosta su dobro posložene boje, tako da možeš odabrati neku koja ti se sviđa. Tipa, ako više voliš roze tonove, onda će jedna biti za tebe. Ako više voliš neke kričave boje, onda će za tebe biti ova. Tako da onak dosta su logički složene i mislim da se svako može pronaći paleticu za sebe. Plus još dobiješ taj jedan highlighter koji mislim da je super ekstra dodatak. Ova je paleta od Essence, jedna od njihovih limitiranih, zove se Would You Love Me i ona je kao paleta highlightera i sjenila. U stvari, niti su highlighteri, niti su sjenila, ima jedna ta svjetla koja je bljeda i ništa posebno sjajna. Ne mogu uopće reći da sam oduševljena sa kvalitetom palete, ali ovo je bila jedna od onih Essence-ovih paleta koje su bile malo drugačije, mislim da sam je zato zadržala. Ove dvije boje su me oduševile jer super izgledaju kad se svočaju. Svjetlo zelene ima dosta zlatnog glitera, ova ima nekakve multidimensionalne glitere u plavo i par tonova zelene. Ne izgledaju točno tako na oku, ali dobro se kombiniraju sa nekim drugim sjenilima koje imam, dok su ove dvije smeđe više klasične. Uglavnom, rijetko kad posegnem za njom, ali sjetim je se. Tipa kad hoću neki specifičan look raditi, znam da ova sjenila imam točno u njoj i onda nekako nikad je se nisam riješila. Kažem, ne moram dati ocjenu, dala bi je 1 3, ali svejedno je nekako ostala u mojoj ladici.
Zatim imamo slatku Aurino Rosy Quattro Eyeshadow Palette sa samo 4 nijanse, 2 mat, 2 šimer i ja sam brutalno oduševljena sa kvalitetom ove paletice. Tako je slatka i mala i praktična, a pritom boje fantastično funkcioniraju i baš ova nekakva u ružičastim tonovima, više malo movi nego ružičasto, je baš predobro išla uz moje oči, onako i za dnevne i za večernje varijante. Znam da sam je puno puta preporučila i dalje bi je preporučivala, iako imamo sad i druge Aura palete i super su, ali i ove male se definitivno isplati pogledati. Zatim, naravno, Mini Controversy od Jeffree Star Cosmetics u suradnji sa Shaneom Dawsonom, jedna od paleti 2019. Svaku boju ovdje sam probala, nisam svih jednako fan, ali mislim da je super paleta, da su nijanse super, sjenila odlično performiraju, pigmenti su on point. Nemam ništa loše za reći o toj paleti, kao što neću imati ništa loše za reći o većoj. Tako da ako te interesiraju recenzije, konkretni od Mini Controversy-a i od Conspiracy Palette, pogledaj ih ovdje. Onda imamo Rimmelovu paleticu Magnifies, ovo je u nijansi Grunge Glamour i iako sam nekako više tih Rimmelovih paletica dobila i isprobala, ovo je jedina koju sam zadržala. Mislim da je razlog što je toliko smoky. Ovo je zapravo idealna paletica za dnevni i noćni smoky eyes look, znači nešto blaže i nešto jače. Cijela je hladna, ali na meni je izgledalo fantastično i boje su stvarno ono true to color, true to pan, lijepo se blendaju, pigmentirane su, iako su pretežito ili satenaste ili glitter, ima jedan ono čisti mat, svejedno je funkcionirala i onako mislim da je glitter smokey eye, odnosno ono nekakav sjajni smokey eye, bolji od tipičnog crnog mat smokey eye, but that's just me, i to su trendovi za ovo proljeće, by the way. Ne znam da li još uvijek imaju ovu paletu u prodaji, ali ovoga definitivno je jedna od onih koje bi preporučila. Ako želiš paletu iz drogerije, koja ono, neće biti preskupa, neće biti vanserijski dobra, ja uvijek mislim da tipa više se isplati uložiti u neku Jeffree Star paletu ili tako nešto, da ćeš onda stvarno dobiti ludo dobra sjena, ili ne znam, Anastasia Beverly Hills. Ali ono, sjenila s kojima ćeš ipak malo morat potruditi da rade, možda malo nadodavati na mjestima i tako dalje. Ako nemaš problema s tim, ovo je genijalna baš paletica za nabaviti. Zatim imamo Jewel Glow paletu sjenila iz Primarka, koja je zapravo čista kopija Hudine paletice, ali ono više cheaper varijanti i izgledom i performansom sjenila. Međutim, ona nisu toliko loša koliko sam ja možda očekivala na prvo da će biti. Napravila sam cijeli fakat upadljiv make-up look s njima koji izgleda onak fora, izgledala sam si kao papigica Ara. Video možeš pogledati ovdje. I onak, mislim, većinom su ili glitter ili satinska sjenila, imaš samo dva matova, nekakva neutralna. I recimo ova koji su full glitter tipa crveno, glitter ti pada po licu, ima fakat fallouta. Ali ove metalik nijanse, mislim, one fakat jesu ono metalik, više su kao nekakav topper metalik nego puna metalik boja, ali opet za paletu koja košta 3,5 eura, mislim i to je fantastično. Tako da ono, ovu paletu sam zadržala jer to crveno sjenilo, iako je padao glitter posvuda, fakat je bilo dobro, ni plavo mi nije bilo loše, ni zeleno i nekako ono kao možda ću još koji put se uhvatiti te palete pa si igrat s njom, ili zapravo što je češće kod mene slučaj kao i sa ovom Essence paletom, kad ću raditi nekakav look, znam se prisjetiti di imam jedno ili dva fakat cool sjenila malo drugačija za neke povremene lookove, pa onda uhvatiti tu paletu i s njom nešto napraviti i onda ne taknut opet mjesecima. Tako da ono, stavila sam za svaki slučaj ako mislim da će mi možda trajati za nešto. Još uvijek je nisam trebala od kad sam radila onaj tutorial, ali da, ono, skroz ok proizvod, kažem.
Primark make-up nije me oduševljavao do sad, probala sam više stvari, ali eto, očito i tu ima nekakvih stvari koje se isplati uložiti koju kunu. Zatim imamo Avonovu Mark paletu, ovo je u nijansi Color Crush i ja sam ostala šokirana tim koliko su pigmentirane ove nijanse, znači bolesno. Inače ne volim baš Avonova sjenila, ali Avon Mark sjenila volim, stvarno osjetim kvalitetu, drugačije jednostavno. Sjenila su više pigmentirana, imaju bolji izbor boja, lakše se blendaju bez da se onak razlome po cijelom kapku. Stvarno mislim da su više user friendly za djevojke koje vole onak atraktivniji, više trendy make-up, ajmo to tako reći. Ne znam da li je ona u prodaji, ako je, definitivno se isplati nabaviti. Pogotovo ako nisi tip koji onak užasno voli boje i koji ih često kombinira, nego ono, želiš tu i tamo nešto probat. Žutu sam čak nosila i samo kao liniju ispod kapka, izgledala je wow, stvarno pigmentirano i vidljivo, tako da ono, ako su napravili dobro žutu, znaš i da će druge funkcionirati. Probala sam, ja mislim, i plavu na očima i bila je cool, tako da ono, bravo za Mark. Nove dvije palete koje sam zadnje testirala od Marka kad sam radila i ovaj look sa već spomenutim Aurinim Jungle paletama, super su, odlične su palete. Playbook, mislim da se zove Playbook Extreme i Playbook nešto. Obje stvarno preporučujem, mislim da su super za nekog ko nije onak sad teški obožavatelj make-upa, maher, koji očekuje čudesa od kričeva plave u paleti, ali za nekog ko se voli šminkati, malo će eksperimentirati, ali nije onak super opterećen make-upom. Fantastičan, za početnike isto fantastičan, cijenom pristupačno, veliki izbor boja, ogledalo, A+. Zatim imam Smashboxovu paletu Photo Matte Eyes. Da, Photo Matte Eyes. Ovo je kompletno mat paleta sjenila koja nudi hladnije i toplije smeđe-sive nijanse koje se mogu koristiti mokre i suhe, s kojima možeš kreirati liner, možeš napraviti obrve i možeš sjenčati oči. I iskreno ovo uopće nije paleta za mene jer je kompletno mat i kompletno neutralna. Ja definitivno ne baratam dobro s tim stvarima, odnosno mogu nešto napraviti što će izgledat meni ok, možda nekom bi izgledalo i super, ali ja se ne osjećam nikad super predobro kad imam tak, ne znam, 3 mat sjenila na sebi, još to 3 mat neutralna sjenila. Nju sam zadržala zato što fakat je super kvalitetna, ono, boje su pigmentirane i lijepo se blendaju, a i zato što znam da vizažisti obožavaju, svi koji imaju da je baš ono mrtvo obožavaju, i zato što bih htjela naučiti konturirati oči, ali ne na onaj način da naglasim svoj oblik, nego da napravim tipa Bella Hadid oči ili tako nešto, bez da idem pod nož. I to nisam još naučila raditi i jednog dana ću možda to iz prakse dovoljno samo za sobom da će izgledati super, tako da upravo zato sam ovu paletu zadržala i zato će i ostati kod mene. Tako si tip koji voli neutralne mat nijanse, ne moraš dalje ni tražiti, ovo je paleta u kojoj lažeš novca, ovo je paleta za tebe. I još dolazi sa kistom koji ima kistiće zapravo sa obje strane i jako je dobar. Kao što rekao, sucker sam za male limited edition palete, tako je i ova od Bobbi Browna. Ovo je Sunkissed Gold Eye Palette, imam i pink verziju, to je bilo iz njihove Sunkissed linije, negdje 2016. 2017. Voljela bi da piše na proizvodu, ali nažalost ne piše. Uglavnom, unutra su 2 mat i 2 sjajna sjenila, jedno je više gliter, drugo je manje gliter. Zapravo, onak, dosta je basic. Performance apsolutno na vrhuncu, ne mogu ništa reći. Bila sam je recenzirala za portal na kojem sam tad radila. I od te dvije palete mislim da sam se ukupno napravila 6 lukova ili tak nešto. Tipa 2 svaku samo i onda još po 2 luka gdje sam ih međusobno kombinirala. Crna je predora, baš je puna crna da se onak jako smoky napraviti. Ovi glitter stvarno izgledaju vrlo impresivno na kapku.
Tako da ono, cijela ta Sunkissed linija je fakat bila super, imali su odličan bronzer, imali su predobre, sjajne, onak poluprozirne ruževe koje dan danas isto imam i obožavam i možda ih više ne bi trebala koristiti, ali koristim ih kao lip topper, onak, ne mogu se pomoći. Zatim imam Lancomeovu limited edition paletu koja se zove La Palette La Rose. I ona u sebi ima sjenila i za malog ogledalca još imaš i ruževe za usne i jedno sjajlo. Dolazi uz kist, jedna strana je kist za ruž, druga strana je kist za sjenilo, kao nekakav, ajmo reći, fluffy kist. Imaš čak male šablone kako se našminkat za dan i za večer. I unutra imaš, zapravo nemaš ni jedno mat sjenilo, sva su satinska ili glitter. S njim sam kreirala ravno 2 luka i full dobro su izgledalo, mislim, kvaliteta je na vrhuncu, ne mogu ništa reći, čak su i ovi ruževi ovdje super. Ali prvo ovo nisu baš moje boje, što mislim da znamo, a ni ove boje nisu baš neke koje ću onako posjedati ni za dan ni za večer, više su mi onako malo random. Tako da zato s njom se nisam igrala, ali mislim da paleta jako slatko izgleda, koncept palete mi se sviđa, tako da sam si je zadržala. Ono, još jedna limited edition u kolekciji. Onda imam MAC-ovu Pastel Times 9 paletu, ovo je njihova klasična mala paleta sa 9 sjenila. Ovo je posvećeno naravno pastelnim tonovima, pa uvijek imam i zaštićicu. Za jednu pastelnu paletu danas je ovo onako underwhelming, nećemo se lagat, ali koristila sam jedno 4-5 puta kad sam je dobila, ona je sigurno sam stara jedno 5-6 godina. I onak, ovo plavo sjenilo je stvarno tak svjetlo plavo na kapku, ovo zeleno isto tak stvarno zeleno na kapku, tako da ono, nisu boje loše, možda su malo onak prigušene, nisu možda dovoljno svijetle i blistave i pastelne, tako da ono, to je samo stvar osobne preferencije, ali paleta je ono, funkcionira, boje izgledaju dobro, jednako su dobro mat i ove satinske, tako da, eto, zato sam je i zadržala. Ovo je druga Bobbi Brownova Sunkissed paleta, ovo je Sunkissed Pink Eye Palette. Kao što vidiš, isto je koncipirana kao ona druga paleta. Imaš jedno lagano sjajno rozo sjenilo, jedno rose gold vrlo glitterasto i 2 neutralna mat. Ona mi je bila draža, iako ovo rose gold sjenilo, sjećam se da je bilo fakat super. Evo sad kad ga gledam, više je nekakav džir topera, ali ima šljokice u žutoj, plavoj i rozoj boji i zato mi baš ono slatko, simpatično. Ne koristim je često od kad sam radila te lukove s njom davno kad je izašla, više nisam baš koristila, ali ponovno limited edition pa ću. Onda imamo slikovu paletu I Divine u nijansi, odnosno paleta se zove Enchanted Forest i ovo je jedna po meni od ljepših slikovih paleta. Nisam je koristila ludo puno, iako vidim da sam stvarno u neke jako dosta umakala, iako ne sjećam se koji su to lukovi bili, fakat je to bilo davno. Ona mi ima neki Pat McGrath vibe, ne znam zakaj. Mislim da je ovo dobar izbor boja i tip boja koje bi Pat McGrath izabrala za svoju paletu, samo što bi onda bilo ono vanserijski skupa i vjerojatno sigurno boljeg performansa nego ova. Ona nije savršena, u smislu ova mat se ne blendaju ono like a charm, kako se kaže, malo se trebaš poigrati s njima, ali ove sjajne izgledaju dosta dobro na očima. One nisu glitter, da se razumijemo, one su više satinske sa nekakvim laganim sjajem. Tipa ova roza ima wet efekt, a ova plava izgleda onak kao muted ljubičasta, doslovno nije mi jasno. Da, jako bez veze. Ali onak, ne znam, slatka je, zato sam je zadržala, nemam ni jednu drugu paletu od slika, svih ostalih sam se riješila, ova mi je bila relativno smislena, tako da sam nju ostavila i to je to, nemam kaj drugo reći za nju. I da, rađe bi preporučila onu Magnetize od Rimmela nego recimo ovu slikovu. Zatim imamo Jungle paletice od Aure, ovako ću ih na brzinu sve otvoriti, zato što recenziju detaljno možeš pogledat ovdje.
Jednu zadnju, onu sam poklonila svojoj frendici francuskinji, tako da je isprobao kak imamo dobre palete na Balkanu. Jako volim ove palete. U zadnje vrijeme od kad su izašle, skoro svaki look koji sam kreirala sam uz pomoć i ovih paleta, znači uvijek bi posegnula za jedno ili dva sjenila. Htjela bi u potpunosti napraviti look sa ovom paletom koja je ono totally at my alley, ako se sjećaš Mekove od malo prije, znači hladne smeđe nijanse, mix mat i sjajnih sa dva jača glitera. Mislim, predobra je. Ova plava je fakat genijalna za nekakve više tropical lookove, kao jedan koji sam kreirala zapravo za recenziju tih paleta, dok je ova Bordeaux baš genijalna za Bordeaux Smoky Eye. Onako savršena, pogotovo ako imaš zelene ili plave oči, moraš ovo isprobati. Znači, palete su A+. Jedna od mojih najdražih paleta ikad je definitivno Moroccan Spice od Fenty Beauty, jer mislim da ona u jednoj paleti spaja sve što meni treba u životu. Imam te nekakve tople prijelazne nijanse, imam super nijanse za Smoky Eye, imam jako dobre glitere i šimere i s njom sam napravila 100 različitih lookova, svi su izgledali predobro. Svaka boja koju primiš posebno ima neki specifičan finish, jako je pigmentirana. Ne znam, evo, ovo je između ostalog jedna od onih boja koja ona koristila za stvaranje svog plavog luka, to je nego njezina vizažistica, ali u Wild Thoughts spotu luk sam isto rekreirala, obožavam. Znači, definitivno paleta koju se isplatila kupiti, čak mislim da nije više u prodaju, da je ona bila isto dio limitirane kolekcije koje je izdala za jedan Božić, mislim da Božić prije 2-3 godine, i toliko mi je drago da imam baš ovo je, ne znam, genijalna paleta, stvarno je obožavam, top proizvod. Sad imam limitiranu paletu kremastih sjenila od MAC-a u suradnji sa vizažisticom Diane Kendall. Ovo je bilo za proljeće 2017. kad je MAC imao suradnje sa 3 vizažista. Sa Jamesom Caliardosom, sa njom i sa još nekim, jer imam još jednu paletu. Pa ću po tome znati. I sa Kabukijem. I to mi je bila jedna od najnapetijih MAC-ovih suradnji. Moram priznati da sam sucker za limited edition items, pogotovo za limited edition paletice, još ako su manje, to mi je predobro, ne znam zakaj. Ova Diane Kendall moram priznati da je nisam puno koristila jer sam uvijek bila dosta traljava sa kremastim sjenilima, mislim da s njima stvarno trebaš znati raditi. Ovo su bile i dosta onak masnjikava i kremasta i više su se blendala na nestajanje, na nekakav kao watercolor efekt, što 2017. definitivno nisam znala koristiti. Danas bi se možda snašla s njima, ali mislim da nisu baš više dobre, smrde po pastelama. Neću je baciti da se razumijemo. Mislim da izgleda predobro, mislim da je baš onak fashionable, ima mi neki 70s vibe i da funkcionira, mislim da bi danas bila idealna za proljeće i za ljeto. Onda imam MAC-ovu limited edition paletu u suradnji sa Patrickom Starom. Ovo je Goal Getter paleta. Ima u sebi 4 sjenila, 3 mat i 1 glitter. Sjenila su fakat predobra. Mislim da su i to nijanse koje se inače mogu kupiti u MAC-u, tako da nije ništa izmislio, nego sam skupio favorite. I ovo je, mislim, njegova prva suradnja sa MAC-om. Koristila sam paletu za, mislim, 2 luka i prekrasno su izgledala, vrlo onak glam, vrlo Giro Patrick Stara. Super išlo na moje oči i kasnije više nisam koristila, ali nisam htjela ni baciti, mislim da paleta izgleda prekrasno, a drugo funkcionira, pa kao za kaj bi je se riješila. Onda imam jednu MAC-ovu paleticu, ovo je bila isto limitirana božićna kolekcija, možda 2016. 2015. fakat ne znam, ponovno na proizvodu ne piše. I iznenadit ćeš se koliko je basic, ali ovo je najdraža paletica sjenila koju imam. Znači, ne mora biti jednostavnija, evo sve pada, per usual. Topla je Enchanted Eye Warm, bila je hladna paleta. Topla je, ali nisu ona
topla smeđa sjenila, odnosno nije topla paleta u smislu u kojem je shvaćamo danas. Ovo je bilo već warm tada, nije trebalo biti narančastih i crvenkastih tonova, nije trebalo biti toplih smeđih tonova da bi se smatrala toplom, jer druga je bila tipa sivo-srebrna. Ove neutralnije, malo hladnije smeđe su meni uvijek najdraži odabir za smokey eye. Češće radim smokey eye smeđi nego crni i baš evo ova nekakva smeđa koja se presijava na možda srebrno, ne znam objasniti, to mi je jedna od najdražih na očima kad radim smokey. Tako da onak, nju sam koristila milion puta, vidiš da izgleda grozno, ima čak i dosta overkiss, iako je jako mali, ne bi se reklo. Ovo je fakat genijalna paleta. Baš su ono jako dobro mekovim sjenilima, ponovno sa par vrsta sjenila, ima i frost, i satin, i matte, i svašta nešto unutra i onak, obožavam je. Zatim imamo od Urban Decay Back Talk paletu, ovo je njihova paleta za oči i za lice, koja je inspirirana najprodavanijim ružem koji se zove isto Back Talk. S jedne strane su dakle proizvodi za lice, s obje strane imaš ogledalo što fakat volim. Znači imaš dva rumenila, jedno više mat i jedno, mislim više mat sa sitnim sjajnim česticama i jedno koje je onako više sjajno. I dva highlightera, svi proizvodi su fantastični, jako pigmentirani, super sjajni, ovaj low-key highlighter je odličan, baš bolesno dobro izgleda na koži. A s druge strane ponovno imaš ogledalo i imaš sjenila. Tipično dobra Urban Decay sjenila, recimo ja dosta volim Urban Decay sjenila, čuo sam da postoje ljudi koji ne vole, fakat nijedan mislim imala nikakvo negativno iskustvo. Imaš miks mat i više i manje šljokišćavih, zapravo oni koji su više kao glitter i oni koji su više satin finish. Koristila sam je par puta za make-up, svaki put sam bila jako zadovoljna. Tipa ova Attitude je dosta posebna, onak je miks roze i crvene i ljubičaste. Shade je kao nekakva ljubičasta sa ciklama odsjajem. Fora su i da se svašta s ovom paletom. I fakat mi je draga, možda mi je čak draža od onih njihovih tipičnih naked paletica. Onda naravno imamo i moju Jawbreaker paletu, jednu od najdražih paleta koju imam, koja se može preklopiti kao slikarsko platno, koja ima ogromno ogledalo, koja ima super izbor full kričavih nijansi, malo onak više pastelnih nijansi, koja ima baš dobre glitere. Ne znam, ova paleta je fakat često u korištenju, svaki put kad radim neki make-up look, na kraju se vratim u ovu paletu i posegnem barem za jednom bojom. Mislim da je ono totalno isplativa za kupit. Svako ko želi početi eksperimentirati s bojama, mislim da je ovo odličan ulov. Neće se jako mučiti sa bojama, sa blendanjem, sa postizanjem pigmenta, ona već odradi pola posla za tebe, tako da onak, definitivno veliki plus za Jawbreaker. Jedna od prvih paleta koje sam jako htjela je bila Modern Renaissance od Anastasia Beverly Hills i jako sam je koristila, što se vidi po tome kako paleta izgleda. Ja sam definitivno tip koji voli čuvat svoj make-up, ali kad nešto jako puno puta koristim, nisam tip koji će onak prat oko sjenila i to ne budem. Ovo je predobra paleta za cure koje vole toplije boje. Ima super miks sjajnih i mat sjenila, iako je pretežito mat. Meni su ove tu nijanse, genijalne prijelazne nijanse za apsolutno sve. Ove dvije prekrasno sjajne izgledaju na očima, onak malo vlažno. Oboje prekrasno izgledaju kao highlighter, a ove sad druge boje su ti onak više za eksperimentiranje. S tim sam napravila hrpu lukova, čak i nekakve colorful lukove, jer ono imaš realno s čim. Ovo je legendarna paleta, fakat nemam kaj za reći. Tu sam se zaljubila u kvalitetu Anastasijinih sjenila, koja je danas i samo bolja. Imaš ogledalo, dobiješ super kvalitetan kist. Sve su malo skuplje njene. Tu su negdje sve cijenom i definitivno se isplati uložiti u to ako si zaljubljenik u make-up.
Zatim imam Urban Decay Naked Heat paletu. U vrijeme kad sam se jako palila na te naranđaste, bordeaux tonove, burnt boje. Ovo je definitivno bila ultimativna paleta. Jednako su mi dobre i mat i sjajne nijanse, s njima se da napraviti baš predobar smoky eye ili tipa hello eye u tim tonovima. Oni uvijek izglede super na mojim očima, baš nam lijepo stoje zelenim očima. Tako da naked paleta s kojoj sam jako zadovoljna i zapravo više je za mene nego one tipične njihove naked koje su bile 1, 2, 3 ili koliko ih već ima. Zatim imam MAC-ovu Art Library paletu u nijansi, to jest paleta It's Designer. Jedna je skroz neutralna, onako s međim tonovima, jedna je crveno-naranđasta i jedna je ovako šarena. Naravno, meni je ta bila favorit i iskreno, fakat je dobra. Znači, ove mat, jarke nijanse su genijalne, pune boje, točno takve kakve vidiš ovdje, takve su na kapku i predobro se blendaju. Ove koje su jako glitter su onak, ne znam da li je to Dazzle Shadow formula, ali imam feeling da je, takve su. Znači glitteraste, kao nekakav bogati glitter topper, kao u ovom slučaju kao sitni komadići zlatnog papira, nekakvog onako u flekicama, odnosno ne znam kako da objasnim, jako cool. Recimo ovo je super posebno, kad pogledaš na jedan način je bordeaux, na drugi način više plavo. Ova je nekakva, jel se to može nazvati petrolej zelenom, to je petrolej plavom, nisam sigurna, ali uglavnom predobra je, stvarno su boje su dobre za napraviti super colorful look. Istovremeno imaš i ovu crnu koja onako može spojiti bilo koju od tih nijansi zajedno. I onda imaš te nekakve glitter nijanse koje su u bojama dragulja i s kojima se da napraviti nekakav killer smoky eye za večernju varijantu. Ne znam kaj drugo reći, osim da se definitivno isplati nabaviti ovu paletu i da je performance na razini i da zapravo za to kakva su sjenila i koliko ih ima unutra, kak je paleta kompaktna i čvrsta i ima ogledalo, da definitivno nije ni preskupa. Imam još jednu limitiranu paleticu iz one edicije kada su vizažisti kreirali za MAC, ove od Kabukija, zove se Kabuki Magic i unutra su 4 sjenila. Sva 4 su, ja mislim da je to Dazzle Shadow, ali nisam sigurna. Ali su vrlo glitter, isto imaju taj efekt topera. Svako od njih sam koristila više puta dok sam radila make-up lookove. Predobre su za natapkat povrh nekog sjenila, kao sami po sebi funkcioniraju možda kao highlight ispod obrve ili highlight u kutu oka, ali preko cijelog kapka ne toliko, onako su prozimkasti, stvarno kad im se da neka dobra podloga onda izgledaju brutalno. Tako da je ovo paletica koju ja koristim za nadograđivanje nekih lookova i isključivo za to. Zatim imamo Conspiracy Palette, odnosno jednu od paleta 2019. Obožavam je, koristila sam je 100 puta od kad sam je dobila i za neutralne lookove i za lookove više onak gdje mi je trebalo pop boje, čak sam koristila i solovu srebrnu. Još uvijek nisam napravila nekakav smoky eye samo sa recimo zelenom ili sa ovom sleep paralysis koji između ljubičaste smeđe ne znači definirati točno. Obožavam ovu paletu, definitivno mislim da je se isplati imat, pogotovo ako si zaljubljenik u Jeffree Stara i Shayna Dawsona. Prva Shaynova paleta mislim da je onak ostala zapisana u bespuće interneta i da će joj svi uvijek pamtiti, tako da drago mi je da imam i jednu i drugu. Jedna i druga su fantastične za korištenje, jako cool, drugačije boje i eto, ništa ne mogu drugo na to da fakat je volim. Zatim imam od Anastasia Beverly Hills Riviera paletu. Kad sam vidjela ovu paletu, skoro sam vrištala i silno sam je htjela. I od tad sam je dosta puta koristila. Zapravo, češće koristim da bi uzela jednu od ovih jako šljokastih nijansi u bojama za nadograditi neki look, za dati malo pop boje, za dati dosta sjaja ili šta već. Rijeđe koristim ove dolje, ali sveukupno super paleta koja super funkcionira. Kako se sjećam, dropout je minimalan na ovim bojama. I ne znam kaj drugo reći. Mislim, Anastasia zna napraviti dobru paletu. Bilo je onih nekakvih
polemika oko toga da li valjaju dvije palete koje je izdala, točno se sad ne sjećam kako se zovu, ali znam da su bile kritike užasne, ali od tad je formula, ja mislim, kontinuirano dobra, bar eto na ono što sam ja isprobala je bila i definitivno mi je jako drago da sam kupila Rivieru. I za kraj imam od Huda Beauty Mercury Retrograde, zadnja paleta koju imam i ne znam, rak podijeljena sam oko nje, super, neke nijanse su brutalne, neke su bez veze, žao mi je što su ove koje mi prve upadaju u oko najviše bez veze, ove koje su jako glitter, koja recimo ona mi nije vanserijski genijalna na kapku, ali ona ubija, onak savršena je. Tako da onak valjda ovisi kako koja boja, mislim da se da s njom napraviti svašta zanimljivo, iako neke boje jednostavno meni ne funkcioniraju. Ona je jedna od najljepših vizualno paleta koje imam, ja mislim bar, ali što se performansa tiče imam i puno dražih, naravno neću pokloniti, neću se riješiti, dalje ću probati kombinirati šta mogu napraviti, da nekako koristim njen potencijal. Nisam na kraju dana ni isprobala baš sve nijanse, ova recimo izgleda jako dobro. Tako da bit će još recenzija i lukova s njom definitivno, ali nije mi jedna od najdražih paleta koje imam, to moram reći. I to bi bile sve moje palete sjenila, bilo ih je dosta, nadam se da si uživala, nadam se da sam ti možda dala koji je dobar savjet, da sam ti okrenula pažnju na neki proizvod koji si zanemarivala ili te podsjetila na nešto što imaš pa da počneš to opet koristiti. Za svaki sam dala 100% iskreni komentar, as usual. Tako da, ako imaš još koje pitanje vezano za neko od ovih paleta, definitivno mi piši u komentare. Reci mi možda i koju paletu bi trebala isprobati da nisam, ili koja od ovih je tebi pregrozna da je meni super. U svakom slučaju, htjela sam malo drugačiji video, da nemam stalno one, ja sam najpametnija osoba na YouTube-u skincare videe, iako fakat volim taj sadržaj i volim informativni sadržaj, mislim da taj sadržaj nešto ipak vama, tebi znači. Tako da, između skincare savjeta i recenzija, između make-up lookova, mislim da je možda dobro ubaciti ovako stvari iz moje kolekcije. Imam još toga, naravno, imam gomilu ruževa, imam gomilu highlightera, rumenila, sve to možemo proći, vidjet ću kakav će biti interes nakon ovog videa. Tako da, ako ti se sviđa, definitivno mi ga lajkaj i napiši mi u komentaru da želiš vidjeti još. I to je to za sad, družimo se uskoro s nečim malo drugačijim od ovoga i pozdravi me na Instagramu, pošalji poruku, podruži se, pitaj pitanje, čujemo se, bok.